Ovo je adventski kalendar u kojem dobiješ 24 raznoraznih seks igračka. Ovako je izgledao prošle godine, a ove godine je još ljepši i još zanimljiviji. U kalendaru se sakriva 24 proizvoda koje će vam 100% začiniti 12. mjesec. Ako ste ga kupili prošle godine, nema veze jer se proizvodi unutra sasvim razlikuju. I vrijednost svih proizvoda je 500 eura, a kalendar možete kupiti za samo 130. Kalendar možete dobiti samo kod nas, kod Kurnor 69 i moram vam reći da je zaliha ograničena. Prošle godine smo ih sve rasprodali u roku od 2-3 tjedna, tako da ne odgađajte sa svojom narudžbom. U kalendaru se sakrivaju proizvodi koje može koristiti svatko, znači ili sami, ili muško-ženski parovi, ili ženski-ženski parovi, ili muški parovi. Moram reći da svi koji su ga naručili prošle godine bili su prezadovoljni i to je jedan odličan način da raširite svoju kolekciju koju imate kod kuće i još jedan odličan način da isprobate nešto novo što u stvari nikad ne bi kupili posebno. Tako da ne odgađujte sa narudžbom, priuštite si najbolji poklon sebi ili nekom drugom u 2022. godini i završite je sa stvarno pravim užitkima. Ne odgađajte, bit će vam žao.